Nalamhlalanga ingosi lesiphelona yaphinze yasipha nesingwa kuthi singadla ngekuva livi lakhe. Encwadzini yaJohane isahluko 19 verse number 8, Pilato nakabeva basho njalo wesaba kakhulu. Nakabeva wesaba. Emaganyana esingisi lengawasho athi, what you hear you feel. Lokuvako uyakuva mangabeka into le kanjalo. Ake ngichaze-ke impilo emandla ekuphila kwethu. Kunemagede langenisa tintfo sibe nekuphila, sibe nekujabula, sibe nekwesaba, sibe nekuncoba. Futhi kulamagede kungena tintfo letisibangela ukuthi sehluleke ekukholweni, sehluleke budlelwaneni, sehluleke ekuphileni. Lamagede afaka ekhatsi emehlo, caphela tintfo lotibukako. Sifundzile ukuthi ngekubuka umfati angcunu Davide wamlandza wayawulala naye. Umtimba wethu ulunyekwa tinkhanuko ngalesikubonako. Sikubona kubo TV, kubo internet, sikubona etincwadzini nalapha nalapha. Mangabe ufuna kuba ngumzalwane, longeke ahlaphazanyiswa nayimimoya letsite ebusuku nangemaphupho lakabi, caphela tintfo lotibonako. Lokuphike kuthandazela ukuthi ungaphutsi ngeke kukusite mangabe ligede lelikubangela ukuthi ubhudze kabi livulekile. Lelinye ligede ngulele tindlebe, tintfo lotivako. Akube nediscipline yekuthi tintfo lotivako akungabi tintfo lotilalelako. Pilato weva walalela wase uyesaba. Elijah weva walalela wesaba waze wafuna kuyawutibulala. Uyathi sakahlangananga naJezebeli, wamuva wabaleka wesaba wafuna kutibulala. Lamuhla umhlaba kungathi sibhandishe imilomo siyakhweshelana sigeza tandla ngento lesiyivile lesingakaze sayibona. Sibaleka kangaka nje. Asisahamba sinyakati, kulahleka nemisebenzi, kunesichwaka asikasiboni, kepha sivile ngaso. Kude lamhlabeni loke wathi hey ngiyibonile i-coronavirus inemilendele emidze noma lomunye emudze lomunye emfishane wahlangana naye iyakubulala. Kude loyibonile, sivile ngayo. Kukholwa kuta ngekufa. Loko lesikuvako kusenda kube netendo lesitendako. Ma uvimba uzilwane buthongo buyahamba. Hayi ukuthi ungasafuni kulala. Wayiva nje imbuzilwane buthongo buyakukhweshela noma ungakayiboni. Kuva kushintsha imudi yakho. Mangabe ngalesinye isikhathi awusativa kahle, kunemudi, kunema-feelings lomangalako ukuthi hawu achamukaphi, ubobe sese uyahlola ukuthi engabe yini loyivile. Tintfo lotivako tiya-affecta imodi nekudla indlela tintfo lotivako letinye titakubangela udle kakhulu noma tikubangele uphelelwe i-appetite. Kungako mawuye e-restaurant akukhali umculo lophangisako ngoba utawudla uphangise usheshe uhambe ushiye imali lencane. Lo mculo kumele kube ngathi uyelula lula khona utoba nesikhashana uhle udla utoshiya nemali leyelula lulekile lenengana. Lokuvako kukwentisa lokutsite. Kulwa naSathane lo wenda loku naloku empilweni yakho akukusiti mangabe leligede langenisa tintfo takhe kulo ungakalivali. Akube khona tintfo lotawuvuma kutiva ngendlebe yakho, kube netintfo futhi longeke uvume kutiva ngoba njengaloku Pilato wenela kuva wesaba, nawe
kuva tintfo letitsite kutakwentisa tintfo letitsite. Ligede lekumele ukuthi ulicaphele noma angithi egedeni ngula khona tintfo tivunyelwa khona noma tingavunyelwa khona. Mawuye border gate kukhona abantu labete ema-passport abavunyelwa, kukhona abantu labanema-passport lakahle bayavunyelwa. Nawe caphela tintfo lotivumelako kutsi tintfo letifanele yini kuletha kuphila. Uthi Jesu umuntu nakeva livi laNkulunkulu utawuphila. Vumela tintfo, vumela abantu labaletha kuphila. Mangabe kumbe awukakhoni ukuhleka, awukakhoni ukujabula, thola liphimbo lelikwenta ujabule uhleke ngoba kungenteka imini yonke uve emaphimbo ebantfu lebacasula bakwenyanyisa bese imudi yakho iyashintsha. Lokuvako indlebe iligede, either lelitawukwenta lokuvako ube nekuphila noma lokuvako kukucedzele kuphila. Busiseka usacaphela ligede lendlebe. Amen.